Koya bayan rabi ko ya. Andra Mike. Andra Mike. Saka ko, when I look this side, ano mo talaga ko, Demesis ang tambe this side of the chair. Andra lubena. Andra mana, Andra tamana. Koy na lubengu. Koy sange kila. Yeah. Niro na koy tarong na chinana. Koy tarong na numada. Doon ang na dende nangununungu trip may na numundo koro. Yeah. Iyo koy kito koy rest no mobile. Oh. Just like kamelangi kila iliu may keli. Yeah. Kila nangona roto lakumay. Koy kila sa senga. Kau kesabon temen gue buat kayak angkal deep. Koy anybody. Senga yang gori saya likit kem do gori. Kay bon tabat kan gori. Isa time lang man kibalangi gitu. Ken na kila roto they marry all our Fijian girls may keli. Udah kibalangi. All our girls. That's how we have multicolored people right now. So yellow, so blue, so black, so brown, purple, may matanggali ka. Okay. Kung ganda na mata na sensum to dapat ko yun. Kayak ngasara. Kiro mata. In one of your trip to Vanuatu, kau sa rest on this. Ko sarita. Rawesa. Ko sarita na tama na Facebook. Ko na china na ko nunggu ex-girlfriend ni. Kau sa rest on this fellas. From today you call me Ta. Raja. Kasi nga doon na kayo mo leo samba. Bidan na nights ko sa Monday. Ko sin kila. Kaya I only know ko yung voltage panapiw iya. Panapiw ba't ka na? No wonder when this fella come first time for interview here, I almost asked the fella that question. Hey, ko sa related to Babu. Mata-mata na? From Are bakalelay yan. Bakalelay. Ko sa sote blue sa chico, ko yung sa sote blue. Ko yung jeans. Ko yung flip-flop, ko yung safety boot. Bakalelay, reda na ulo na ba't kinalula. Only little bit kala, ko yung fair bakalelay. Are, kunili nga daga. What's wrong if I'm your father? No kan. No kan. Sabi ya Bibala, kuni Bibala. Kenda sa na lubeni kalau. Right back gini. Yan na matakala sa Biwalimanda na Dende na. Okay, so from now onwards, when I'm gonna meet you on the street or in the market, I will call you Bulabina Katama in the message. Right, but. Mike Kelly. Asa yan rabi nakatama na yun barong chiko sa lakumay na barong singa barong buka. Right back gini. Yan ra. Na singa perebab ko sa reda chiko na dragi da sa lako chiko may na mageli. Sa singin do nan raki suwa re. Are dragi suwa. Same to the mata ko sa rongo da chiko na numdo English. It's gonna be heavy rain, Babu. Heavy rain today, heavy rain tomorrow, all throughout the weekend. Next week, tale. Satu ko na Mr. Turanga, Semi. Yeah. Semi Turanga. Satu ko na sa tropical depression. Depression talaga sa paru lako maire. Yeah. Very bad lagi. I'm thinking of the boys in Hamilton. Gori. Right back gini. The boys in where? Hamilton. Ko sa kila sini Hamilton. Kau na mo Saan mo ko tiko na liba-liba? Kau na mo ko sa to ko na sana numero to ko na boys Ellington. Sengay roto esira, roto nabio, roto seba, yan binaka gor to lala binaka. Arana yan binaka. Dong karon no chiko nan rakita sala ko chiko may na rakit susua. Manuang gor bare baki na dangi. Na dangi may ra. Kipa kasala ko man natangilan pa may nananuira may korto unroy bina. Sige sinodro sinrani dro may keli all da bale kedi kya koko wasaranga. Strong roto sa prepare chiko just like in the bola chiko na bola tambu. Na wise man build his house upon the rock. Koko sin kila sa kure chiko. Koko sin kila. Sen. Roto sa bangko roto sa bola tara na bale na batu saranga. So na una lang ko may buka na roof yun na bale duri to nga. But so we have to pray for our boys in Hamilton. That's Babu. right. There is a cyclone in. That's right, man. Kaya sa tukon choko sa off choko na dina. Off chiko na liba ke Christchurch. Christchurch. Are off choko na dina Christchurch. The game can go Hamilton. No. New Zealand sa chiko North Island but kina South Island. So Christchurch is in South Island. Nangito sa may Hamilton which is on the north. Sa nangaw Christchurch buko na liba-liba. Christchurch ang buko chiko na liba. Are giri na 112233 FA re? Iya. Meta ka na FA.
Are oro to me complain man da of chuko na body na Christchurch. Koko sini you just sitting here and looking at me telling Pao, call FBI right now. Call FA me tormo to sona generator Christchurch. Menito player to linggit or kauta na nga wanted generator. Right ba? Mingkiri na FA me torno na generator ke Christchurch. Time sa ada ni Christchurch sa uji nang gito na. Porto sa soli chuko na ito. Hey, what happened? Are the game finished eh? That means may kini kaya boko natin na lebu na tamata Christchurch na siniran ni Sarawa na Hemingland 7 na. So the government of New Zealand are supplying them with generators. Na? Sa sulit chuko na generator so na bale may wanga chuko so na company na sa supply chuko na generator. Oh, no. So don't worry about the Fiji boys. Don't worry about Hamilton 7 North Island. Sa chuko na electricity by New Zealand. Oh, that means the cyclone only hitting South Island. Na may gali. South Island. Sa to na cyclone so nang do racist, na? Racist cyclone. Racist cyclone only hit one side, na? Just like kito Suba, doon ka nung maraw. Uti may ini sila sa lakon gurnambo. Are galu. Iya, doon ka na Sa maraw. lebu na ka bala dasa ta ko nambu ang sa to kono ko sa to na draki dasa lagmay. Ko kila na open sex ta ka ko nambu. Uy! Na police Michael ba pero sa daviri ko na gonong gor. Anyway, Michael. Okay, they're chasing all the people from that vacant land. Ko sa reda ko na news na. Iya. Ba nundo Fiji village ba sa bola Mr. Vijay Narayan. Iya. Ko sa tuk na babu nundo area sa barer baki. Iya. Ha? Asong why Vijay? Dona ko asona ka dasa ta ko chikya. Ko Vijay, you welcome to join that party too. I have to call Mr. Gilio. If anybody in Nambua who knows that vacant land very well, Mr. Gilio, is this fella sitting here. You have to go and check this fella. Nunggu raraning gitu Macau. Ele, acha ko ba may kalima yan rabina ka be ori na obisa. Na ngonong ko irata ka ba chiko na job. Ko sa rongo to chiko nom do news ni ko do na tamata sa complain. Ni non to bossa English very bad. Especially the investigating officers. Na? Okay, acha ko ba na ito ko na chiko Mr. Gilio yo ko do reda chiko na karo to dakaba. Na good. Kung ireda chiko na ka, you can't dinan nito English sini up to 100% proficiency test. Right man gini. So nangona kito. Korto talaga na police officers, they korto me lako duro man test ngori na proficiency test. Dan nangona kito bully kinara kurubuli when the teacher say what? Then go Tom, what? Simber kito right man gini. Yan nakatumaling kito. Tom, yo okay. Dempsey. Ko sin ko what teacher? Yan English do no ya. Ko teacher sa katibi ko Dempsey. Ko na what? Yan ko sin to na what? Ko sa Dempsey simber ko pare. Right man gini. Acha ko bat ni binaga may keli. Donundo Hey, I want you to say good morning to one of our good friend working for McDonald. Vere. Oh, may keli ba golo nungu friend binaka re. Yan ra binaka bere pa barong every morning. Right man gini. Koko sabi sponsor chiko ko na program. McDonald's sabi na kata me sponsor man ko na program. Kanina. You have to ask the Beret, sign it very quickly, la. Kung sa kasama chuko ya kito every matagalele kito free breakfast talaga. Lucy talaga McDonald go. Nee, Lucy mal kito ra ni kaniara ni tugo de bena tamata. Ya na kakane binaka. Kendo sabi kana na sara breakfast man na McDonald every morning. Gaila ko ba gitu na listeners. Kaya ko sabi kana na sui. Lag sarap susah na makete. Acha kam kanina ko McDonald's sabi sponsor. Oh, acha binaka. Binaka bere? Binaka bakale bere gondo na talo na kiro ke bere dona ngona kiro gande banda Singapore, Hong Kong. Kiro sa gande yochi. Kiro nungu friend binaka kiro le chini sana ga India. Kiro bola ka sara ni room bata but we na kiro one extra next room. Na red one. Acha dona goli lewa. Numdo koro. Ko may buwan na gande may suba. Gondo na talo na. Doon ka nalaw yung buwang gande may suba. Gande may suba. Ko la ko may matanik na may duro suba mangoro to na reda na stony. May matanggali sto sa chiko ikya na. Voltaic mata electrical appliance na. Ko duro mangoro ka.
Vamadala chikondo na tomata. Na toaster. Biyo nga naman drive walay sanga naman drive. Sam buta. Buta. Kuy reda bang ko sa muri na nani. May buwas si may tailib. May buwa. Yan may buwa. Sino na yan tailib. Ito ko yung bono may nawanga. Kuy reda na rice cooker. Biyo nga na rice. Sanga. Kaya may nakoro, biyo nga sa boil taka soba na wayo, tinga biyo lestale. Buka, ana, mandangale. Biyo on mango, sanga na rice. Ba, prebab. First time gay reda chico. First time gay reda chico. Rice cooker na electrical appliance reda ko sa Afrika. On nga mango sa kakeve sa on na blender. Gono kurnichi. Kurnichi, on mango. Ola, kusa reda, basori, kata-kata na way. Pa, prebab, lako sa rin na bali nung bano may gandik na bino na momo. Dabi bango, talo na chugo bino na mni. Ba, suba sa yawa. Basi nga, bali na linga sa, basi may na momo, kambos tu na tawel. Tawel, wa tawel to silyo sarang kambos tu ng garalem chugo na tawel. Imuri. Imuri. Kay tako si may basori na momo. Si talo chugo leo, siyempre ako na, ba, suba, kambos tala na tawel. Saya sarang suba. Sandara chico no te veo los acambas que me sa singi. ¿Cómo está cantando? Suba nene. Pinakabali po pere. Kere nek me kito sponsor manda magalilay na. Natay sabi kana na suyi me la komanda na vere na McDonald's. Pinakabali. Happy weekend. Kita balik, Fer. Hey.